wakwaba na yemfa we enje utata owo kura de no ne the last time suro amede me wu ntebe be me da ne say asamando me nko hoda nti wu kume kura e new experience ameko akore say asamando ti e na de be boa me ne say won chire bo wu kume aba beto me e bia be na me dining prophet and class prophet na say the mesia papa we ni so ho enti we ye warning na emom esanse kasebo no emu odasa no manam ti empanifo ane anidie ayesa wonom ana wo mutienti yen kan kire mpanifo nyina se ma wo nyina atena se wo atena se yo kwaso kwaso me se kwaso ana me se kwaso kwaso se kwaso e dey na do ba ha me fa fom nananum hwe oba ma nananum go fom beti ya yegu so te se me azim fa fom andi nananum se dey na do be pie ha nana dedi kan mo atena se enti de din kan yama Ghana fo atena se yen hye kasebo no ase yen hye kasebo no ase ayawe hosem ane ye de ehye ase na anopa ya wobra ye boaboa ho a ye ba bewuram e wo studio ha no amanebo abeto apro so Africa neshi e won kran ha etiremu a na kan kwanhia atimi asi amewi akire no enipa miensa ba bia wo moda no ene enya yiye pa na akwanhia no esi ye no eye cars mienu eye yellow 207 eye passenger bus and registration number eye GR 4983-X ana afenso no eye Hyundai salon ka ibie na amanebo no mo gina ho bie ekire se na eye 207 no wo so eye adwadifo awodo mo Africa nesia na ni akire mu ewo malam kwantempo no eso na America tenta na wode na enye asam keto asabre no so na kire se Hyundai salon ka yi a me pato ba yen Facebook no so e di video ni nyina no e ba be kire wo Facebook no so a wo be hu side akwanhia ne si ye no enema esi etie na wo mo ekirem se sabre so na Hyundai no wo free eye junction bi so a wo te ediesem e wo kwantempo no so na esanse wanhwe se ka bi ba na se ka bi ma ye no eno ane so ono ade ne pe etise mu en na sabre 207 wo bo break and nye ye enenti wo de wusu mu amene okasai enipa mienu a na wo mo ati 207 ne front ene wo shankali a wo trade amene okasai wo mo epra pa kire se eni enya ye pa na adwadefo ma no a na wo mo tika no mo de nyame adom obi ene ho no mo ane ho etim eka ye na mbom enipa mienu a na wo mo tika no front ene wo shankali a na wo twi 207 no ana amanebe ne kirem se wo mo epra pa na mama yentie wobra akwanhia ne siye no ensema ho do kakra course wani nkiremu kakra yensa eka ye eno achi ne ye bekwa homa so na yakwa akodi enkomo wo ba ye Facebook no so a accident no eno ana pictures no egu so no video no so eka ho a eye DLFM 106.9 e Facebook wo ba na wo so wo de wadwenkyira to ase mama yentie emusam ekakra Anante ka we no fi sa kona mu se. Na ko no bana wan se nanim se obi bana so bi ma na so bushi mu ke. E je wo ya wo ye wo ho so wo ye smart. Anu ni enwe to to mi se bi na. Ka jo na yi mi sa nko ko na chi kakra. Don se ni na we no ne no wo bi ati e bia ba ni na. E so ne so ka he ya. Cha ha na obu aba na obe chia we. Na de bo mu fram. E di yo se den ka o se fram. E so do be no we. Bi fi se wo bo ni kampo. Na we sai we ko se ya no be so ko se no be o be o to fa se ya ko ko ba so no ka o so o him sa no ka ko ka do do na no to trop mu de na we prepa na ni ya ali sa lo me ti ni ni ke se ko o bi enye ye se ya wo ni enti ebusuan se de musete entrechiremo no wo mo akwanhia no esiye wo mutimeje bre any DLFM edi ho nkomo ana woti mu nsem ekakra no mayenkwa homa so na eyewitness ba ko mi nua Eric akwanhia we esi nanim akra bibia boko de me adom ko bibia boko ye da nyame ase akwanhia ya esie ya yedi ho nkomo yi esi wo wani mu a bo mu nkomo kakra de na fa se tia we tie fone wa shofo afọ eti se unia ksa anapena me sore se me dejuma na me si man probina me dejuma na area not na area na wo si kaneshina woni sre ebi awo okotama me okọ na area me okọ Swanland no run about to why papa e won side ona and me do na me was accident ni si me ti accident we ti mu someone na se me say sa Hyundai no omiti other side of the road no o ti si me road no no o ti si no so ni na aba no so
so on shen mirror no so one share sudden no one say more 207 say load to Accra our be call La Paz and they say Brian Minia and to them do on say after they see monocra challenge and say driver there I did to check on you made in the hospital and almost say driving inside the one no almost almost to hospital now you choose saloon can be on the young cano me who know me as me didn't come on to me kasa and I say to no your me obi ofro no me ba na say on person me kasa me en sa driving me kasa and I mean say 6.9 saloon can the yakata normal place so plenty as yakata normal place so and commercial can the normal place no be to know in the same MTC police now rather than accident na saloon can the moment in one normal place in the sana was Jimmy Okon and the idea na which made it no police na say me say akata saloon can normal place no and I know premier after my two connection na about no enti ka no a enya akwanhia no me pacho ba ye Facebook no so asede ye nua itirechire mo no mo ankasa mo behu ewo mane so aha no na kire se enya akwanhia no na ma number plate eteto ya ye nhuru na emom number plate ne bo na so o mo mpese e behu no eye private car ne number plate nyesa na wo pasa wo kire I see enti o kan wani a enipa dodo sen na ete eye 207 bus yes ho yim o 207 bus na wutie passengers na o mo lo bi ti aka mo be kan ko La Paz so je before o video ko je before mo to talk to ni fire na ade enti no driver ni mo to front no tu no mo kan driver no front no mo de mo try any market mo so mo train down driver no side no which means me side one no e ben front no mo try woman dey no na se me mo akaka mi ndi ko mo so me mu na e ya na the police for no mo take report mo check mo di ni ade ntumi any mo di ko mo se me media personnel so they want me allow me to talk to them yes because kana me check kan no woman me tell also omo de no mu yan say private car is so kan mu unaware that is 2026 or this show mo sana okay enti wadama wotimi gina ho ehwe se cars ni mi no ya twetwe afiri kwa mu ho anase da so agu ho ansa na obefiri ho no yeah it's in the private in there yes the private in ebona ejina in the private in accident is no committee and ya twena ho okane sai but 27 there is sinwa incident na happen na it's not somewhere yet for there mint but it's no just the day to the cars from you fanning or you fanning okay mami misa minim se when you expert and answer when you authorized officer I will bet me actually say we na dia kwanhia no ba na so no common sense bet me actually we say accident we dey wo shankani a anase b na nam so a ba ye say wo hwe na critically a osusu say shankafo mi no dey na nam no so a akwanhia yi e ba ye I think they are expert, you police, but you know, can common sense say if you come over the road, the road is not yours. So you have to wait for those who the road belongs to them before you come inside. Now the private thing when you have the prayer, sir, one neighbor say road me clear, and also 61. Yes, every sentiment control in data 2000, which is just no dispute. What I no dispute, that's why I expect that. Can't be anyhow. What you share here private in the port. I have to have in the port. And then I'm not going to be the private can in the port. Okay. Eric, my yanas papa any amanebo wode amaye na your name so asopa adwuma woye e de aboa na area nti bibia ni a wada ma ibesa ba wonche biem. Yo, meda say. Enti abusua yenua yete ne nkan ni din e de Eric. Waye timamuni a okwa adwuma na asem no esiye no wafre aboya mane a yenso akwakwa ginchiremu e de ma wona wo se de Kwadwo accident ni sitie no wo se de sitie Kwadwo okwa ati ma hwe video na asan hwe pictures ahodo e koso Facebook no na in fact anoden patututu enti say ni panka bi hye musu wo kwa adwuma so aba na afa go bi so menkwanhye enti say esi na hwe okwa hwe se de car na nimu aya hwese de salon car no se de nimu na nkasa aye na kyesa akwanhye na no odin pa atete kura atete enimu ni nyina atete sei ana
a 207 crowd ya yanka na a car mun impo na atete na awewuwe kwese de animu ni nyina ye nti da ben ye betena kroma sei na nhyehyɛ ahodo afa ka atwie hu ne ye di dwuma o kroma sei okon ano oden ya da won use private cars ne de I know my right to too much utwam e de asi kwantimpo mu a e de so hwe benkum hwe nifa e hwe se kwa bia enam main road no so e ba na ntempenti menim so onum se na ka nya de betimi aben no se de enti na se watie simpre ko pa ko fan kwanhye we di aba ade hye omun ka bi nhye mu ho aka ya me ho se prince finger e busa se location be ya me pa cho kaneshi ba bia run about no wono a kaneshi ho na sa accident accident mo amope location no ye kaneshi na hwe car pa na alodu adwadifuo hwe car we nipa da so tim adwadifuo ma da so tim ekodwa na nkanyame amfefie a 207 na 207 da so adwuma o Ghana okon enenam bebre ukọ miamia hodo na titiro ne ba bia adwadie ta akoso no hwe bubu ashi that day ko kaneshi ho kohwe enenam kwan mu da bia hwe seke wa kohwe ka pa eni party okwansi free to form utimi de wonsa wura form efa ana no ni se bi ye me bi fi Accra Central be sana ko adwuma okome kwansi to ka enu ma me ni ba me ho so na afa enchen ba bia atofom aseri nyina tete cars we da so ye adwuma wa Ghana ha enso bekom no na road world eta animu hwan ni tratar ho ma wo eno ni asem no eno ni asem no awre ho pa but as I say you tue ho fu kruma sei ye bo modern ye tue ho obi antimi nto obi afo kruma ha ye ni aye ntue ho owuo no abetu yefo to aso me yanku anim ye to akase bo no so na ye bo e de awura mu Ghana aposifo akate na esi amekase Ghana Police Service for the krata abonten e kire mu a wono matete enya ne tie bebre na asa miamia hodo a abato di ntwira homa oma bie mato no mo no kyese basafasa ye bi e kokoso asa miamia na e ha adwenye pa na Ghana Police Service e bo amane e kire mu asa na na e koso no kwasi bo no beka ne say you unfortunate ono mu kire mu e ha adwenye papa pasa asa na ma no e koso o man Ghana mu se e di ntwira homa keke ne ye bi ato se di pa e kwankwa twe ne den titiru ne wano ma afinu manya mfinhye ne dun watwe ne ba ne sai ne ne ase ka twe ne etuo ne mabo e koso bia o mu kire mu a sa na ma na e koso ne nya de e so o mani ye kura ndi se amekasai wono ba mane e kire ma akopie mo Cape Coast a e wa Central region e bi esi ho afinsu kukuom ene wa half region ene so e bi esi ho nom ana afinsu eye adujama a ene so wa Central region tesi amekase sa basabasa ya no ayade a president vo kire ma e bi akọ ho no ma agese amekase o monsa kanipa bi ni ma wono mo bo san sense ni mu a wono mo gusua enhwemu di afa wono ensam ho na Ghana Police Service e kire ma abato adi ntura ho ma na ye bi ato ho no mo no e yade a ye civic e responsibility ya jese o ma Ghana nyina no bia kwanya sa won so betumi akwakwatwere wudi na nya de a wei e de basabasa ye ene etese mabo bia de bante e wo wa pa sa Ghana ye twere din keke na nya abato mpo na asotra sha so ekwaso miamia hodo bia ye twetwe din san ensam na ekwaso no mudi hu ya pa na no mkwaso baba ne e kire mu a enipa bia de free na ekọ onnim no befa o man Ghana mra acha ne nsam no no wakasa kwaye de no wakasa pe e wo miamia hodo a wono matwetwe din no nya de a president nsa kasa ni pa na omode ne ho beche no wasan so de ato Ghana fo nyina nim sei yambo ye ho ban titru ni sa dwunkyere na ekoso no wa wonnim na de mena behya wonsam abu hyehyɛ ye fa man Ghana abato di ntwere ho ayisi di aba no wonnim na abu suna semla ne so mu a emla no ene obedi pa ne panipa ne sa shakra che yase aye Grace ansa akrofi ono wa assistant commissioner of police director public affairs na ne sa shakra ta we ase yento akase ebo no so na yenko yanimu a awia pramto bre kase ebo ne din ade agemansam ye kenka de free ankrapompure manta mo bofotene baako a etifie po ya toye ene anafo obi abedi ya ene awia yi ensama hodo a yede enam no yede nam wiem esekono mo odumase TV po ene tenten na ye body rank of for them enkofo afiefie mu a ye body rampase a yesene kase bonso nkonhwe obetia na efon abato ya ekwakoto yi eyedi ntro ana ye twrotwro ye tu Ghana fofo nanso Ghana fo so omu ntie yen enu ntidi obi apebia no obi anye de ope kura o chwa uti o cha ne ko to udi enti mu amuti no mu de muntwitwa ewo voter registration center ho na mu nkokoto ni asam no ano no de ope kura o chwa uti o cha ne ko to udi ya to akase aba no so ye de etifia ha yeti no eye dwuma nti ye ntwa nto ni da ya to akase aba so akwanim na eye edintrotro no a ekwaso no eno a na beto dwa se emrashi bedwani a wote aba enwa so de ma esu TV South
Honorable Alhaji Collins Dauda meno ka say apolisifoɔ ekura ne pɛnti a yehu baabi adna kwa kwahye ne nyina no ene sɛ wɔ mu kyerɛ mu a basa ye bi akoso ɛwɔ ahafukukuom ama ewi akyire no nipa baako nam so wɔ pira pa akyerɛ sɛ nya asam ketewa ɛno na apolisifoɔ kyerɛ mu sɛ dabi wɔn wontimi ntena sɛ ɛma sɛ bieburu wɔ kɔde ba wɔnyini ɛmfra nkɔkɔ ɛno nti wɔn yɛ kyeno no ɛyɛ member of parliament edema executive south Honorable Alhaji Collins Dauda wɔn susu sɛ wɔhyɛ kyerɛ bi ana wɔyɛ mmeranteɛ no yodium ɛno nti apolisifoɔ ɛtimi akyɛ no na apolisifoɔ de nkrataa pɛ mwanteɛ so akyerɛ mu sɛ yɛ wafoforɔ bi nso abɔne na ɛkɔ so ɛwɔ kukuo mu no wɔn ka ho bi nanso wɔbrɛ asɛm ne si yɛ apolisifoɔ baa mu no enipa no bi wɔ hɔ no mu a wɔn de wɔn dua abɔ ɛyɛ nsono mu a ɛne aduana pɔkɛseɛ wɔn de wɔn ho aka wɔn mo adwane nanso apolisifoɔ kyerɛ mu sɛ wɔn nsɛm wɔde a ne ebu mu saa da so na sɛ bio sɛ wɔforo patapa ahyɛn yi a yɛsi wɔ asotron kwantanti wɔn de meka tɛntɛ ɛpɛ wɔn akye wɔn a Ghana mmara so da hɔ no mo ɛtwɛn wɔn akyire mu a deɛ ɛkɔ so nya deɛ ɛnika efiri sɛ yɛbie nkrataa mu ato wɔ sɛ obi a wɔnya mfinhyɛ du nwɔtwe wɔn nkɔnkɔ tro ne din na adane NPP NDC na ɛno nti adehye FM wapira na yɛtiatia Ghana mmara so no Ghana Police Service ɛkyerɛ mu sɛ ɛnya deɛ sɛ wɔn ɛbɛtumi asɔsɔsɔ koraa na sɛ deɛ Nhyiraba Kwadwo Sammy di nkade ato dwa no efiti bra etwetwe din kyerɛ sɛ ɛmɛmɛ ahodoɔ no bi wɔ hɔ no mu a basa yɛ etimi akɔso akyerɛ sɛ ɛnya asam ketewa na no ana polisifoɔ kyerɛ mu a wɔn wakyekye enipa ne pii no a ɛwɔ mɛmɛ ahodoɔ ɛdoma kwakɔgyina mu ɛwɔ mmerɛ mu a wɔn mo hwɛ sɛ Ghana mmara ɛbɛtimi di wɔnom ne ebisa wɔn sɛ adɛnti ana edintwerɛtwerɛ keka ɛkɔ so no so no ɛsɛ sɛ wokɔ tietia Ghana mmara ɛsoɔ wokɔ mfimfiri mantam a ɛwade sɛ Cape Coast North ebi atimi akɔso ama kyerɛ sɛ akyi nipa ne bi ɛwɔ mfimfiri mantam mu saa dan so ana ahafo kokom ɛwɔ ahafo mantam mu adujama ɛwɔ asante mantam mu ne nyina mu na polisifoɔ da to dwa kyerɛ mu sɛ wɔnom ɛyɛ hwehwɛmu paa ama nipa bɔfo a wɔn de sɛ bio bɔne ɛyɛ wɔn akɔ no ɛsena ho amɔ ne atadwe a kyerɛ sɛ deɛ ɛkɔ soɔ no wɔn pɛ sɛ sɛ ne nyina no ɛmra atimi ɛdi wɔnom na deɛ ɛkɔ soɔ ne nyina akyi no ana wɔpani baako a ɛba wɔ my Ghana asomdue ba asomdwa ɛyɛ Peace Council wɔdi mu ntintiman wɔn ana kasa ɛde ma national chief imam ne din ɛde Sheikh Aremeyao Shaibu wɔde ato dwa na wɔkyerɛm sɛ wɔ my Ghana yɛn nkɔsua ne yɛdi ne kakra no ɛno nti ɛbrɛ bɛ so yɛn kokɔ no yɛhwɛ ne yɛn afa ho sobo ankɔ ankɔba kroma wɔkyerɛ mu a abato na yɛkɔ akɔto no ɛyɛ asomdue ɛboa ne yɛnom ɛno nti sɛ basabasa yɛ wɔ hɔ no ɛnya de a ɛbɛtumi akɔ nkane na mpo atumi aboa wɔ my Ghana asomdue ɛne yɛn democracy no Sheikh Aremeyao Shaibu. Credence to the worry, trepidation, fear and anxiety I expressed, I think I didn't miss words in establishing that we must be in a state of fear as the 2024 election approach. And I think fear has been justified by what we have observed. If even in limited voter registration, this is a very simple exercise that people can draw machetes, not just drawing the machetes, but go at each other and cut and spill blood just because we are in this exercise. Then what becomes of our election in December 2024? That is why those of us in the forefront of peace activity and the CSOs and state institutions that whose mandate has something to do with elections must sit up and sanitize the process very well. We begin with the EC. The EC must give the confidence to the larger public that all is well when it comes to our election. Let us not give excuses that a certain machine has not operated and so on and so forth. Secondly, all political parties must desist from busing people to voter registration centers once there is justification in terms of the realities and the practicality of having to move to a certain voter center. There is no problem that as long as there is a framework, as long as there is a certain kind of compromise, we just want to ensure that all stakeholders will come to a certain. Can you get me now? Yes, please, we can. Yeah, just ensure that all stakeholders have come to a certain consensus about how to address the issue of distance. Now, even when that has been agreed upon, how can we be honest with ourselves to ensure that we are really bringing people who are resident in the area, who are known to be in the area, so that we don't also abuse the system. Secondly, political parties must be honest with themselves to ensure that we are registering people who are of age
And the age voting is something that our law is against. So it's a matter of conscience. It's a dent on our conscience and the conscience of politicians if we encourage people, young people who are growing in the future to be dishonest to the state. When they know that are below the age of voting, they go to register. This is how we are polluting our young people. From day one, we make them dishonest citizens of our country. That they know that they are below the age of 18 and somebody is goading them to go and register. That is how we introduce our young people into a life of dishonesty and irresponsibility. Enti abusuani ayeti yei eye wopeni power no ana woye enkrato bofoten edema national chief imam ne din edi sheikh Aremeya Oshaibu woye member Emma National Peace Council ana wo kirem se bio se suma da ne Nhyiraba Kwadwo ne ban ho na se o maso kire pani na se pani wanwane a akwada wo nsuro enu ntide ekoso no de ya hwedi ya wo mai emu beye hu ase atomota forest Kwadwo okona me amwa say eye di ntwere na ye twere na no na MPP ne NDC nso de o masem fa hin na ba mu me na me benya 18 eye force say political party monfa bas me fa no na me nim de on person mo kire because we ye isi adwuma isi afa de nipa so mo konkwa ye adwuma mfa ma wo de ne sa akora ne wanya finisha ne du ngwatwe na qualify so ba kwatwe ne din a o wa wo fo honom ana obenya nipa obeye dance ni dia ma no we amanya okuosu firi hin fa ya fidie mo sa sesa bas sa hodo se nipa ma edi kogu wo so mo kwatwe ono mu din eye o ma sa de Bunim say Kwadwo okon de ekoso no ho 2016 na enya more serious 2020 ana call nanim mpanimfo anka ho hwe ana 2024 we are preparation to 2024 aye too much see de okon adi twam because unim peace council no we beka say peace council ni kurum ha say we beka say Christian council ni kurum ha say civil society organizations they na adane political mouthpiece ye we de Okasama NDC ye we de Okasama NPP enti eba ne sen ana akwada afa ne wanya 18 years Mashas ye plant a seed of NDC, a seed of NPP into that person to the extent they say Kwadwo wuti we benya 18 years ana enya compulsory enya mandatory say obi adi nko abato homem enipa ne pa no akotro ne din ompekura obetumi aka se wontwe ne din that's right obi anhye no enti eno no enya NDC adwuma enya NPP adwuma say wo de ka besi wo say me ba be fa do akotro din ada se bio empanisi entim jakari won woni ba kwasi tutu otuo no na wo de wo sign foto ma no enti papa no a wo ne ba no ontimi ma ne ba loro fe e bo fa nkotro din aje se NDC ama loro fe aje se MPP ama loro fe ana ya tena se na de we ekoso enso ye wo peace council se ono mo twen ya na monto mani monyam abato no beduru ono ma hyehyɛ gala de ama amanyokonso mo nkobo oh yes and gala no say pre-match ana ye born wo registration yase a ye bro atwede we mbo a se mpenifo bi omba ya no mani omo nya because de ekono me hunu so ye because they beto aba not just registration kaka ye twere dimpu aya atwede ne mabo ne atutwen wo omaga na mu dia na de na mpese mo kire okroma ase mpenifo fo na nsi fom na de MPP ne NDC fo ye ne okroma ase no omo nkole wa mutu order because de omo ye ne emtan central region dey yes here tuotoi I know there is alleged yes tuotoi hwe de esi wadujaman in the presence of the police near brontwede ye pani pasum ye tunkunya ye tu canopy why because obi ba yini anya 18 asesa chenchera wa kwotro ndindima NDC okotro ndindima MPP look at this nonsense ye koya na ase ye bae okwemwa enimani me mpenifo fo mo nansi na movie say civil war no ye shada e plan ne ukase ye particular day for civil war no ayo omo nim se bia ye kotokwa afiri ba bi na e ba enyeman say ya na de sa de ne ba de ya sha se ye ka ho asema munti na de ba na akode awerho ne se omo yesa na se ne yankopon amfa sa ma na bibisi wo mam ha se pe wo medwa na jaye na timamufo na omo ni passport kuro no be kwase yedwane obenya bi akọ no no ho akere no na omo adwane kọ no mo de busuafo adwane me se obi di NDC anim ekwa ma NDC obi di MPP anim ekwa ma NPP enso terminal report kura wo libi pani na wo kwa ma no ne passport wa ready na da ba na mo adwen be koso adase nkutoyi yankoso antu ye hofo timamufo ne ye ne ayentu ye hofo na daachi bia de ye benya ho asotwen Kwadwo
See the studio ha na etie. Oh na dey. Ye monitor nyoma. Ye monitor. Obi anka the whole of chemo na me strike e brace mu me monitor nkofo bibiri e me monitor mu nyina mu siwi a me dia kwa awrade anim na fe ya hwede nyame betuma ye obritie mu ne se etisi usu a ya do bebreme ye to akase bo no so ne ye bo e dia awura mu e won kranza north e no e wo Bono East region nam ne se ameka se National Democratic Congress NDC amanyokuro no omoma omo won potem ho no mu e kire mu a MP amanyokuro no ese se nipa hodo bi a omo susu se se nipa kuo no munya omaga na ema ohun omo nyina afia mo no na MPP amanyokuro yi akofa bas kama kakraka pa na brand na ese MPP fo logo so ahodo nyina twa ho ahia na omo de sasa ade hia wa mo no ne de omba zo matwero mudin on potem no ho kyem se dabi ehene ne ha ya no ne se na mben na se yisi abie abato wom de ato asa Ghana de hia matwero no mudin a amana no fo so de afiri hia fa no munyina din ekomi no so mo mpene ma sa ne ama na ekoso no mo nso so no mo kyem se dabi wọ́n mọ̀ kàkàkà nya de MPP amanyokuro ne ma na mo Kranza North no eti ase ne se me kasa yi wọ́n mọ̀ de age wanom mo abo no mudua e kire mu a ene asase pai kura na MPP amanyokuro ne ma wọ́n wo eye Kranza North no mo kohyem esense sa na mo no mutuo no time pass e betra mayi mu na adesha wonya Ghana mama na mo nyina din ekọ abato wonya no ne se na mben wọ́n mo kire won kwaso antena se enye hwe han MPP amanyokuro ne ma age sa adesha wọ́n mo ya ma no ne fo emetro no mudin abato homanam na constituency secretary Edmund DC on Kranza North Emmanuel Balasi ana wa kire se sa ne ma na ekoso na time papa se din twere keke din twere o ana ya twere na ma se ma no fo din Togo fo ne ade nyina di ba mu bi na Togo fo so de o si de na obeya Ghana ni daban ni senti o mo ntena so anya hwe han ma sa ne ma we no enkoso na wana makasa na mo sa kire so mo atena se ahunu se MPP amanyokuro ma mabra o ma mabra kra acha se bra mambo nti o mo pa kwani asa bia so betuma se ade hie bia wani mnya Ghana fo din abasese abato huma nim se be beboa na 2024 abato no betumi ato abande ama MPP amanyokuro na ochim se dabi sane ma na kwaso no montena se enya hwe han ma sane ma we no enkwaso papa ikase na osan kire mu se abato huma no wanhye ahodo a wani mo fa so atwere din nti Ghana de hye ma enkuto na mo akwanya se din twa kwaso no betumi kura twere wani bi afi mpo titu ne wani ma omanya mfihwere dun nwotwe edeko ni sente no sane ma ahodo na yakwaso no montena so enya hwe mbakwaso abodua kapuma se MPP amanyokuro ne ma wani mo Kranza North no wobetumi atwe won mo de free san ye bone a ekoso ma mo kasa no emu ensem ni Kranza North de niam akoso sa nyumre we si ye nyanti bi da se MPP fo akwa nipa be 64 ede o ma ba le so mba be we switch a o mu free ase ba bia obi wo no bi sa so free fa o so free akuja obi sa akuja wo he fa wo se odu man ka side wo no a bi mu free pado ke ma kampuma ye ni bi mu din komo o mo sema o mo ka nyina ne se nam se o mo MP no wo no no ase o mo mu ntino o ma yo ma je se o mba be register wa ha se enam sa ye chuchu sa ni ntino ne o mo ntima nye register na do mo ka ne se nyambu akira no pa o mo de o be san ba mo be register ama NDC for ni bi o mo asi a o mo ntimi anya twen akoma afra bosom kase pa won Kranza North asi e to nkamu e de abo mu dia se obi biala o be ba se o be ba be register and the ABCD ano e o no ana se o wie ye so no se nipa no so a o ko ye so no so ko form e de o mo ba ye no ono so o de ne ka hu bi ndi sa media di ayi nyina se we jaja ma bosom na wi ndi ye NDC for so ya ta so se kwan bia so ye mo bia o mfin Kranza North e ma me register ye ma ni ura isi dem o kwan na wanya kwanya se o kwa kwata se me register na ba ba challenge na NDC for minim de ntia because when out here kunya so se wa bo bla na se o bo number I think na ko twa obi o mfin Kranza North so me register let me say unye bibi papa bia wo happy na ko twa ni Kranza o ba be register no mo na em na me try ni pa di o media so yes ye ma ho kwan ma ni visa e branded car enam so o mo car ba kuno kwampo a o mo ko fa o mo de ba e ye ovan ba kuno we dru ase o mu se de no wa no tu coin nti MPP o mo branded car e ye ba o mia na jack what ba bonsu kicha bon o ne be fa o mo de o mo coin nti e ye MPP because o mo ba nyina o mo no ma e ne nam a o mo twetwere kro ni din de mo o mo se o kwa ke se o free ha o house number ni na no chi so ya se da ni dum so edi nkomo a o ma ke se MP no wo jema no ni suban ne ni entina o mo pese o mo beto aba ho no o mo ye MPP fo nti no so do o mo nto aba ma nti o mo ba beto o Kranza North eni a wuti Kranza North eye NDC constituency secretary ni den ade Emmanuel Balasi oko o mo so ma di ka bodua ndada kra na political case enya adwuma omo say omo de edi ka de amabosom no eno kra ho no kra na mente ase no enya adwuma sa o ti sa politician bodua yi enya adwuma eya huna kenke kwa another owura fi 2016 elections yeah so o ka me wo fa se kwa mba fo abronye oh na dey unwenya dodo a wotwa wo muti mpacho ho ana ewuo ese bia na obi awu ana enim sese obi enwi sa on obi enwi ubodua wo NDC ho ubodua wo MPP ho a obi enwu
abosomfo no o ma ye busy o mo pedwa papa na aye enya me amanyofo ho masa me ade bi ho no mo ha kire one kai central region NDC for ibi ankoto kosu ya ngunsu mu papa isna obi awu what is here so obi abodua ama obi afu ahye ye ko obosom so no ye se MPP hudu abo ye se NDC hudu abo ntir na fu ahye da okunyanya nti da hwe abosomfo no omo ye press conference omo kiri sansem hu no okay omo dabi political case anya djuma wo boa papa de wo kan anya djuma mpe bebi ni DLFM 106.9 ana wo gitum say adjuma oh media me hu say bepem say amre de yenya hu say bia ya adwuma da ente bia bia mko bo na abosom ne nya wa de ya mentumi nkyire o say say o mo de asem na mabosom no ente bia na abosom we de obama na ya adwuma e bia abosom we ne tukata abosom ndo betumi ama na ya adwuma o ko me ya metan dia ko so na metan pass e betena kurum ase na ya hwe MPP ne NDC fo no mankasa ya de mo pe o manga no mo de o manga na agura to pre me ya metan pa anytime omo tena senya bibi omo nwene omo na da ache ho de mo ye no ma mo nwene de no mbedi ho na omo yefunu ma busuafo nkwan no mo nwene oman ga na nyina ho de omo ye no ekeka mafunu ekeka madampan na oman ga no omo dwen omo ho de Kwadwo oko mo nko ye de ye kwaso da makodi adanse aka kire nyankopɔ se de waye yi aye den eye Kwadwo praise him hallelujah media dances asinya media ni monya oh dishe Okogyeabour Ocran me ba be ma wonya adwuma na mde mo panya me e media dance wa na afa de me hu na sa afa de wo nduri chasiri mo panya me e bi me da na ya bone mo penya me afa de Okogyeabour Ocran me ba be ma wonya adwuma Namde mo penya mi e media dance wa na afa de me hu na sa afa de wo nduri chasiri enti de mo ye ni nyina no ye de ye gira so de mo ye dia dance a kire nyankopɔ me ento akase bo no eso ebusua wa premto breka se bo e de ma wei akwese abenkati nkonto abere wan kwansa na tie bibia bi wo mu binti mo amonya buruki hat no aya na motie ha ye ento akase bo no eso ye da so agina mu ewo my Ghana asumdwe a ye pese ye bo ho eban nyame ya doma wo pani ma bosom yi ne da to so enso a Ghana fo ye kosa lai ese we ma fo ekosi efuni adai ya yekoto aba ama obi papa ene obi maame so meye mampani ene mrahye bedwafo ene ho nkomo ana ye bo na yenko asantemem ana ye dura wo tumfo se tutu abebio a wati krewre na brewre eye naso ntiaso krobia reference ante kotokohene eno no efiti bra wo betena sikadwa kofiso no efinsha makomako aduonu enum enie 25 years ni na wono so ene wo hene a wotoso edu ensia ewo asante amameremu a watena eye sikadwa kofi no eso na afi eye ne efinsha makomako aduonu enum na yewra wakasa no wode ato amanyoko ni nyina nim MPP NDC akwadonko gum new force obibia wode ato wo mo anim se wo besrada ade ba ko ane bo den na ewiase ne bere se wo mpese wo mji free Ghana nsem nenso wo mo entimi enye eye wo my Ghana asumdwe peace ene nto besre NPP ni NDC titiri se asumdwe no aye ba ho ba na ye ka ho asem no ne bo den ene nto besre se samanyofo no agina simpie ni apaso na se wo mo ye wo mo campaign no a wo my Ghana asumdwe ne de wo besre hwe na wo mo amfa wo mo nsa anka efri se asumdwe no ene wo my Ghana yenka bi ma menka be democracy no efiri yensa ye bebere asen wo twekwa janka wonam kwa ibretu asie wodatu ga kire mu a wo sesa wo ye politician na wo gina simpie ni apaso a ka de obetimi aye wo se campaign on issues na emo menta aki obi men di atem men kansam a ebema o my Ghana asumdwe no ate anwea na wo kasa na wo kirem se Ghana fo nso wo mo enter wo maso di ema politicians wo mo a ebetimi di mpuntu abre Ghana na emom di obekasa eye ejakasa kasantwi emye akoben na wo sen wo drums na wo bo ni nyina ne se Ghana sumdwe ebeti anwea no de yewura wopemso akasa kire Ghana fo se wono de wo tufu na wo ntu hyebre wo mai ebrasom se ye mai asumdwe no a yekitam no yekura mu yiye na wo bia bo ho ba efri se efri yensa a ye bebre wo hene na akasa no emu nsem nie This year is another election year.
Our political leaders are already on the campaign trail, and there's yet many months of intense and combative campaigning ahead. After all our past experiences, I remain sanguine that our democracy is safe. Nonetheless, we need to remind ourselves that we cannot take things for granted, and we must be alert to avoid anything that has the potential to derail the electoral process. So people need the right environment in which they can make informed choices in the interest of the nation. May we forever drink from the fountain of peace, and may our efforts in the years ahead be crowned with the grace of the living God and the prosperity that flows. Enti ania yeti yei eya santema ewura kro bia ewura fra sante kotoko hini wotumfo wo sei tutu abebiewu a wati krewure ani brewe nwoma so ana de sansem atu edwa na kwadwei okon anse edrum pempenso se ya ho eya niema mienu o niema mienu ye obi wo hono mu a onim no kura no wanka ati azie obetena hono mu ama ne majinsem awiansa eno so ne yemfa mobra okruma ase. That's right. Nti me nana otumufo nsem a okaye no me hu se emu ode amanyofo no kogina simpie so monka de ombetimi aye me ye sure se na beboa. Oh yes yes. Wo de kade betimi aye we bi wo ho so a waye nso a Canada na fo hu se brase ne mabo enti monhwa so mfa nto aba mame me so me bi atwa me bo brase ye nana no mokra se kraman a aye bida e wo hono mu a ye mfa nya mbekire enko ahayo dabi enti se waye bida mpenesi amfo na kire nto aso enti wo ba mama mi mfinhia nan no de medi ye nie de medi ye nie enu nti moto wa so ametimi aye mo mama mi mfinhia nwotwe no de medi ye nie you see, campaign on your legacies and your achievement and me kan to kwa mo bia ekeka maburu tiribom keka tiribom bom sa na atenie kasantwi na de ye campaign okroma ase kodo me mo mpa ma Ghana fo sasum de ne yepe boma wo no me mo mpa mra na den bompa brasia ewurade ni obi na kumentwe bosi akọ na ode ne ho ade atrema wose ni yire gani nti wa be wire mu ha wo be sha komfu ane ne nko oduru be ri ahonso na fatasa ma na esa ode bonu ma no wo se esuru kwasia na esuru nyansafo ewurade ahia wo right yantoa kasiabo no so ene yemo emfamre mo poku ase ai no ewo enkrapompre matem ese ameka sei yimtini ane den ede eye Elizabeth Taxon ese ameka sei wabo ede awura eye Village of Hope Orphanage Home ene no wo poku ase enkrapompre matem akoya do ebebre na de ama inyanka wono mo honom ma me ne koye no chese ene ma hodo de koye ne nyasem keto akra ode emo bags ahodo bebre na de koye afin so ode angwan de ka ho bia ne nsuo ne ade bebre na ne afin so anom bia ne cha drinks ahodo na ode ka ho a ode kokoma mofra na wo kire mi so ode aduro no ono de bia danes ne so betimi aboa na wonom a wo mni bie sa baba ne ka se de yankopon na ne ko ho pa ene wonom a wonom ekokọhwe nyanka ne senti eso na ni se abere na abere nyira no ekwanya obenya no beboa na afin so wonom a mni bie titiru ni nyanka wonom papa nom no mame no mawuagya wonom no so no watimi ede se de ahye wonom afuru mu ma ana mame bo maden ekoya sa do ye kese we ntisa ede ma eye Village of Hope Orphanage Home no wo pokuase na mame ne kasa na wasa kire mu se ehu hia pa sa o man Ghana ye wo mu no ye beboa na nipa dodo no na montene so titiru no mom na street ahodo mu a wo do ka twema na ye tata na ye sere osika na nya de so ene ni sete no ehu mahia pa sa na moto na ye kosere Ghana fo nyina betimi yaboa na sa ha na ye koso na yatumi atu ase na o kire mu se wo awofo nyina so mom maden se o betimi ahwe o mom maye eno betimi yaboa ma Ghana sa mofra na montene so basa no eso atumi ate me na wakasa no emu ensem nie Elizabeth Taxon edimedi bi atuna kuma so every year at least manye donation ya de 3 times or year ni mo enti no every time bi am share e bi a omo wa ni na makwa ko donate e dia mo enti ya de a eda makuma so se since anyankopon ehira Elizabeth Taxon die anyankopon de be ma me mfie mu bibie mu Christmas I was making sure say me dey smile eto obi DLFM 106.9 actually for parents in fact my na ye parental care no aya na to sin kakra esa na say obi no ma wo bla wo ho say gari na wo di kra na say wo make sure say obi manage na no madi a e be so but ebu ho no ma otu ma ne ye den ma no say me ni bi obi ani obi na emo mu na wo say de wan ka sa be manage wo ho otu manage wo ho ya betumi ahwe ma wo nja oba ma ne nkwatena abonten ye ni mu nyina na nye so Ebade ada ma through management ama enne yanso yetumi atumi che bidia ene obi anso betumi aye
eno achi ana nyumtuni Elizabeth Texan esa chiremu a agana ban na afin so atitira wonom nsem wo bi o man Ghana mu a sika hye wo ho pa mekire dwete lazan hye wo ho no wo moden se obetima bia nnwuma bi eno betimi aboa ne nsan dwuma no emofradom ne na man Ghana street ahodo no betimi aboa wonom momatumi anya enwuma asua no betimi aboa man Ghana san kwara ne na montene so bebre na chese mo ni dwuma bi aboa mo e de o mese toto amanfo botu no eno so eso atimi ate me okasa no eno so emu nsem ni de me ka kire momo abem enyina na say in fact yen create bibi emma enkura no oni bie for en satia nyina anya de enye pe se yesi nyina ye kotua thank God there's free education obia de ne bako wi a ya na de nto aso de ye den nanti no se omutumi create bibi even obo wodum kra na enwoma na ni hosa adesua na enko nanso chenchina wese wako but ensa no dwuma de megidi se obia won talent nti se aban to me create bibi eto wodum ade pam hairdressing se de village of folk for ya fato omo su na se bebre wo every community bi emu a obia na nam honum se bi prostitute na se kone nam streets wakwakopa bibi ni se ye yesa ade na ema oman na ebe ma enioma akoye o oman eni a woti ye eye gospel musician nedin Ede Elizabeth Texan eno achi na headmaster village of hope eye orphanage home no ono so kire mu ade amame ayi eso na ne ye papa eni so owobi eka o makakra ono abeman ye wa mayam drink ya nyansuo ya nyawe we abe no ono so amawe wa maye bibia no ho ye nyamo afiri ye nyamo amfi abamu ye nyamo amfi babia donation ketenkete ankofo edi omba bi omba be ya adoye no eno na ma ye nsoso ye sakoya no eno nti se emedase we bisa we nti mesu be fa sa akwan we so magina so no ma atsre se yesre obi bia awurade ahyira no omama ye adoye de bia ye ka nkwala wo street mo yahwe yombe dani amrobe se yahwe yombe ye yo nyina ye ka edie ne ye yafa ho se ankura edie ne ye yafa ho se nipakuo eni a woti ye headmaster Edema village of hope orphanage home ena wote ne no achi ena mofra jese wonom de amuye nyanka anomde ni nsempa ekoma wonom so kiremu a ade amame ayi so wonom ani ye pa ne se twede yampo nyankopon okonna na ohira ne pa na so sadia fiba ko kan fi won o aka na oni ya saba be dia nyankopon ya se nyankopon so obehye na dwuma so onko so ansa we na bo ma me se nyankopon nhira no efise we ahwo abebre se ono so edi nyankopon edi mfie ba ko aka na fi won se oyi oni ye ni aba beto nsa edide ye bebre no mu ene ye ni se ene ye bebre no mu so na wo street ni so ana se omunya mbo omunya sa konya we enso se wadwene ye ho na wada na aso no so na so die e beto nse dide na se edanga sekese pa nyankopon onko so na afio de aka nimfie enye ni je ona brabom na enye serie ene na adofo ni ya edamas happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you kono so a video na da so a je etwa na wo Facebook kono so a se de ko ye bia na wo ba so a ubetimi wanya bi na wa hwe de amaye na enipa otonkra ede nsem we de mane ye no yi Manuel opoku a etwaditia DJ active ono ene de nsem we ede emane ye okon kodo ti de da hono na ma mende wa ye nya minhira ne pa si ada esenka wo mo nsem obi no wo mo ye hwe mebu na hodom na nam street so a munya de umbedi botom na omdo mse wo de wo ka akra nama se de nkola betata wo no okon last ba ku bi chi me pa wo hyeashi hold me o ma agem sada ba kokra pa mi kuku yamwa ze Emmanuel eye clinic ni mo wofa makoto mi kuku da bara enkwadai alaja mi hu an se towam ana mi se waje oni so se wan se eche na wota hye no hu jara no mi se mu nua ba ko a tira za na wo de alaja mi kuku towam mi ko se mienu muni ya bo na se ya mom bibi show mbotu na ya mom adwuma sua so beti me say ya de pa my main messages le kakra apakan atena say letters from the world of sports na Prince Finger and was hey Tigana pa nie so bad ana Kofi Parliament was DL News loud and clear pa e wa agona bobikuma and was news papa nie ya da say me wa fa say Mamom Belinda was say Adenta House and down na Kwadwo Mamom be na Enquires bromo hu ye semi atro Adenta frefra ha egu billboard so
road sign you see etimi so identify for location we headings was identify say ade me identify for I am yamini palenda lenda on do ye bili nti another wasakra was good afternoon wafa and then wafa say we loud and clear na keep up the good work done and say enyewa wa say wakotre beka se waja beba wienti emfa ne prophet and right Mother's Day nti wonu me say be wish no ai na be kokro asa ye be yama sa so odin be pa empompo se Roman father de no ana miaminia DJ active was say oh news in loud and clear e wa blekuma pa na apakan atena senti ma men kan na pakan ye won atransi o kwaso me se kwaso ana me se kwaso kwaso se kwaso e de na do ba ha me fa fom nananu hwe obama nananu buofo mbeti ya ye bu so te se me azim fa fom ade nananu se de na do be pie ha nana dedi kan mo atenasi DL News. Right, abusiyan samo bibiala ha amo bibiala kwa bamfambra DL 106.9 FM kasafidie so ene dwada area from tobreka sebo so mrewedu sa gudie mun sama woso aya boabo no abusiyan ye ba ne ye beda na huni ekọ ene ne ba ewa gudie mun sampi na egu yampron so a ye de eba ne edi tie se wote na edika se ye kano ena ye de eba Ghana gudie mun sam and of course in close to the latest any exclusive nyina ya boabo no a ye de eba me amede nsem na ba ne dia meje so no ya yesu arede hye apakan gh the blessed kinebusia intentem so yensi family ensha nsem na say emfama de ensha se emfam fi Ghana mnante esia kan ewa amanone na otwe omomomodemo ekosro pa no yemfam wonsam emfanda de ensha se emfam fi Spanish La Liga num ewa ma ye friend Spain aboboko a ye friend Athletic Club Bilbao etna fie eni Osasuna equity obi a hye ne yonko eka mienu Ghana striker ye friend Inaki Williams ono ena oshe first goal no edema boboko a ye friend Athletic Club Bilbao on the 58th minute ena oshe sa goal no edema na this season La Liga no we na babe ne 12 goal of the season na in all competition this season no we bought 37 games we share 14 goals I have 5 assists we involving in 19 goals in 37 games this season edi amaboboko a ye friend Athletic Club Bilbao ye de wonsam edi amana dano ada goal na oshe no eno na ne 100th goal edi ma team a ye friend Athletic Club Bilbao na o breaking it down we share 76 e La Liga no 16 e Copa del Rey Europa League we share 7 ena Super Cup no we share ba kwa ye de wonsam edi atu anim uram e Turkish Super League no bobo kwa ye friend Fenerbahce etna omufie Sukuru Sarakuru Stadium echi bobo kwa ye friend Career Sport ebo me kapol polimiansa omo entumante Alexander Jiku defender edema Ghana osina kan edema Fenerbahce ono ena o share second goal no edema bobo kwa ye friend Fenerbahce on the 43rd minute ena o share sa goal no na winning the third goal of the season ye de won some edi atu anim na ebusia mifiwa memfama ni nchemu ewo Ghana FA Cup no na otwe semi finals na ana finals no rather 2 games ni nyina no etwa guye ana semi final no na ye boy se na be ya ye betumi hu 2 teams a e betumi akopie mu ewo final na se ene koye bobo ko friend bofo kwata no echi bobo ko friend disesi ebo meka pol mienu emo mu timu ba ko Aboaje da Costa ene eye Elijah Adai na eche 2 goals no ene ma bofo kwata no ena Emmanuel J eti kanu ba ko ene ma bobo ko a ye friend disesi intimino kase disesi o mafim ema bofo kwa akwa kopie mu e finals of this year's Ghana FA Cup no sanso na Insuatreman ehye mienu ema bobo kwa ye friend Legon Cities eti ekanu ba ko intimino kase maso kradu ene ne Insuatreman
ɔmo so akwa kopiem final na final no is set wo ko friend in Swateman FC ɔmo ne bofo kwata no na ɛbɛbɔ enti we no bono derby ɛna ɛba so a mede won some ade atoanim na after the FA Cup no ɛna de Karim Zito head coach Adama Drinsasi ekasai or say on the day no na lack any ne mrante any side enti na ma boboko a ye friend bofo kwata no etumi ehye John Eduafonso head coach Adama boboko a ye friend bofo kwata no or say on the day no omo ball game no with character eno na bo ama omo tumi hye boboko a ye friend Drinsasi ewonsam no Ghana Women's League no match day 16 no result PPM say NT urem on Northern Zone Pepia Ladies etnafi ema mpemda kwa kobo mekami no o mentumi ante sanso na Kumasi Sports Academy 3 Ashtown Ladies 0 Super Ladies 1 Supreme Ladies 1 Dreams Ladies 1 Northern Ladies 1 and Fosu Royal Ladies 1 Prison Ladies 1 urem our Southern Zone Police Ladies 2 Esiam Socrates 0 Jonina Ladies 0 Hazakes Ladies 2 Soccer Intellectuals 1 Berry Ladies 2 Faith Ladies 3 Sea Lions 1 and Nyami Aduma and then Bobo Kwefe Ladies Strikers and Army Ladies ebeba yede won some area to him wo air division 1 league no match day 26 no say Enquires zone 1A 1 power 0 Tamale City 0 Techima Heroes 2 Wasunta 0 Victory Crab Warriors 2 Steelfast 2 and Mana 2 Northern City 2 zone 1B no Banfor Soccer Academy 3 Mighty Royals 0 Techima Liberty Youth 2 11 Wonders 0 WB United 1 Brekum ACT 1 and Young Apostles NBA United no or mobile boss game na yede won some area to him urem our zone 2 na Sekem 0 Mysterious 2 Enzima Kotoko 1 Elimina Shark 0 Venomous Vipers 1 New Edubiase 1 Park Academy 2 Future Stars 1 Swedro All Blacks 2 Soccer Intellectual 0 King Pfizer 1 Sky FC 1 Nyami Aduma Neno Young Red Bulls and Rose Park ebebo zone 3 Atran Divisa 2 Kofodia Sempefi 1 Oko United 1 Golden Kicks 0 Kotoku Royals 1 Huawei United 0 Ankuti 0 Nagod 0 King Palace FC 1 Vision FC 1 Home Stars 1 Nania 1 Susubribi 1 and Accra Athletics 2 and Akachi All Stars 2 Still Believe 1 Winning games and outing eba so ewo Division 1 league no a yede won some area CAF Confederation Cup se air finals no first leg no eba so bobo ko friend RS Bekani etno mu fio Morocco eche Zamalek bom kamie no enwo mutumi team ba ko nyame adoma kwasiada no second leg no ebe koswa yede won some ede to anim uram wo Europe dia leg no ni aye die aka English Premier League ne pe leg na aka ni nyina teams ajeje ewo na English Premier League no Man City renew am game no 4-0 and after so Arsenal eche team a ye friend Manchester United by 1-0 leg na still na team my friend Arsenal leader yede won some edi amawa enya some kutwa nyame adoma in the games no yeba anwumra yede won some edi ebe ma obusu emfa agudie mun sam nsi na yen wrap up na emfa kase bo no ensi mi amede agudie mun sam edi ebrodi ameje so no eya yesu ano de hye Ocran GH the blazer kin over to you Okogyeabour ekurase nkomo ne abusia me zamrane no me zamrane no wo yede me bonfo enne de zamra eno me zamra me kasa me kan ye no o zamra kasa no enti apaka wienti yenhwema yensamna kasa na yenko ebusu ha na bebe me kwan man sama hodo ebobo no ede ebesom wo se wo prem to breka se bo no yede ebesie akenkanfo mienu edia mejeso eye Gangster Katia mitenkura wo Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B champion Kofi Taylor enso ana ediyen eko Facebook no so na ansa ne ebekon de na ene eya mi ankasa meba so ho my son me sons no dos ko lebrofo ne ya na medi nsem hunu no aha me sons no dos na embom ene ya me baba ko birthday ne di edi obi de hie ayisi buama wo Oyerepa FM ene Oyerepa TV eno nti akra bibia hye wo ho de ene ye ma happy birthday enso nyankopon ti nanimo enkyere wo pa na wo nhyira wo wo ma wo fifiri ni nyina no enhyira entime emraso eno nti ni happy and a special birthday and confirm obi de hie ayisi buama wo Oyerepa FM ene Oyerepa TV ewo Kumase ko jo so ya meba wo se unhu na atumu se wose okra unhu se okra wo no ho na dan enti emeguma ni mu ase na dan
me hu so famre hu anasa de analekwi so ada onyo hu ni ana enti abusua ka se bone de besi ko de se woja Pentecost no meda soko eni empunie enti ye kwa no ama nana adwa se okay ama beto amoso na ye ko de no nana adwa ye ma mo nyina atrase o